buat mie sawer. Iya dong sawer, mie sawer. Ini daripada larang ya, Bandung Barat terkenal mie sawer. Siapa? Itu mie sawer. Oh iya, Miss Gonjreng. Miss Nerin. Miss Nerin. Miss Nerin atau Mistik? Sasa kuludug. Iya. Ada dasar jodoh. Ya, geus gede. Dan geus dipesak. Ya sawer atuh. Mau dibayar.